Selamat pagi Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita hakanine bata-bata bani panorang sogot nerion. Pasadai tehurta martongko hita. Terima kasih ma tong isombah konhur nami hubamu Tuhan. Ibagas gok malas niur ipui hamhanami bani panorang sogoton. Sihol tumanghur nami. Asi bagas nama muka parguluhan nami. Parlogi be torang yampur apa pikiran nami. Marhite hatamu nama pasing in. Asi gok ibagas hatamu hanami. Jana gok ibagas holongmu natar suluring. Jana gok ibagas malas niur hanami tonto. Mari tegoran anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Colama nami rapakon tonggo nami. Amin. Bapinang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijabe nasyam marianan bani panurang sogoton nabui isisehan nami hun GKPS Resort Sibolga bani nasyam ijabe marianan rigapan siganu pari batas sadarion aima Kamis tanggal 27 Desember 2020 sada tersurat bani buku Yesaya bindu 12 ayat 2 nama katahon sonon tonggorma nebatado haluahon baku tenger do uhurhu anja seng mabiar au ay Tuhan Jehovah do gogoh pakon dodingku anja ia do gabe hatuahon baku marpangidah atape manonggor totumitor terdingat dohita bani sada istilah tene Bapak Inang bahasa mata adalah jendela hati. Nalau patugahkon bahasa ahane idah kita ahana itonggor kita boy doai tene laho mempengaruhi uhurta atape suasana ni paruhuranta. Aima ase manut Tuhan tumang do ahane idahta. Jana bani panorang ai Nabi Yesaya lo mangarakon bangsa Israel. Asilahu mangidah tonggor manini mangarakon bangsa Israel tonggor ma. Sangga ibaga situasi nedo pak kondisi dea nasonai ma bahat kekacauan di tengah-tengah ni perguluhan ni sidia nebata roh nagabi haluakon bani bangsa ai maase Nabi Yesaya menubut bahasa tengir ni hurni bani Jehovah jana mambahen ase langdung biar bani halani takas ihapor sayai Nabi Yesaya songon gorani nebatado na paluahkon sonai matongon nebatado na gabi haluahkon bani Nabi Yesaya sonai age bani bangsa Israel natutu sonai mahita bapinang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani nasihol merayak hari pardingatan partubuh ni Tuhan Yesus patar tanggal 24 patarni tanggal 25 Desember jana patarni hari Minggu ni ay manatal tuntunan bata bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijon mahapelambin ipatakas hubata bahasa Tuhan Yesus kadok tubuin ay mane bata nagabe haluahon bata lang pitah si paluah ia atape lang pitah paluah kon ia tapi ia sendiri do nagabe haluahon bata artini ay barang isepe na roh kubani jana barang isepe na porsaya jana manggulu ibagas Tuhan Yesus maluah do ia lang maluah pitah kumbani bage-bage ni namasa ibagas parguluanon tapi maluah matongon kumbani gom-goman ni dosa halaniaha halani nebata haluahon nebata
si paluah do iya bata. Ay maase haganupan halak na porsaya naman jalo Tuhan Yesus gabi si paluah bani. Ididah do bahasa hajongjongan ni jana kehadiran ni itonga-tonga ni perguluhan ta si ganu pari. Gabi guguh apa doding do iya. Totu ijon mahapeni lambintarida bapainang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Haganup halak nadop pinaluah ni nebata. Haganup halak na mambahin Tuhan Yesus gabi haluahon ni jupah do guguh na mardapot-dapot. Terlebih maay age pelapesalose pandemi COVID-19 sia bahkan ro use varian na baru songon varian Delta. Jana na perpudion usi adong varian Omicron. Bapainang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tuhan Yesus do nagabe guguh bata. Jana sangga ibere mahubata tongon guguh lao mandopakon. Bagai-bagai ni pernaboritan, bagai-bagai ni persoalan, bagai-bagai ni hamahulon ibagas 10 tahun. Labintaridah martongon bahasa na batado hasa homa nagabe duding ta artini ay taridah matongon hatari makasihon. Jana taridah matongon puji-pujian na luar humbata laho mamuji pasangap kon Tuhan in na domma paluah kon nita na domma hadir itongah-tongata gabe haluahon bata. Jana lang pitah gabe guguh, lang pitah gabe doding tumang, lang gabe puji-pujian tumang Tuhan Yesus ibagas 10 tahun. Tapi iya ma Tuhan Jehovah nagabe hatuahon bata. Artini ay porini PHP ni hita ibagas parguluhanta sigano pari marpala-pala mangindahi cara sonaha asye jupahan hatuahon asye mertuah kita ibagas parguluhan tahun. Dingat kita ma bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bahasa Tuhan Jehovah na hadir na tubuh gabe jolma ay ma Tuhan Yesus itu ngatongata bani do jupah kita hatua honta. Halaniai bani panorangon buahamma uhurmu, buahamma perguluhanmu, buahamma rumah tanggamu, laho manjalohon hatuahon na binoban ni Tuhan Yesus itongah-tongah ni parguluhanta. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih matongoni sombah kunur nami bamu Bapa. Nadop mambubahon hatuahon ibagas perguluhan nami si gano pari. Ase bani sa ganjang ni arion pe ibagas hatuahon na humbamu matongon hanami Bapa. Makorjahon ganup horja nami. Ase tarbahin hanami tongtong mandoding mamuji-muji pasangap kon koranmu. Bani perguluhan nami sa ganjang ni aron. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami yon. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa persoalan ni tundoy na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo ba't taganupan bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat mandayhon, jana selamat manjalohon, hatuahon na humbani nebata ibagas parguluhan ta sa ganjang ni Shalom.